kumet amin a pagragsaka. Ngamanat ang subad mo, sinagtamla ang puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karing kanya ingkat tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y di serserbina, nasampit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Di taden na, awan nagbasula, ta inaramid kumet amin a pagragsaka. Ngeman niya insubad mo, sinagtamla ang to'y puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Taring kanya ingkat tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y di serserbina, nasampit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Dita den na, awan nagbasula. Taimpay ko amin akabaela. Dita den na, awan nagbasula. Sikat ng perdi ng waswas ken ni ayat, nang keltay kadagiti arapaan. Nagbasula, ta inaramid kumet amin a pagragsaka. Ngeman niya insubad mo, sinagtamla ang to'y puso, di mo inilala na puno nga ayat ko. Karing kaniya ingkat tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y di serserbina, nasampit alangen-langen ta. Awan ammo, anak ka basulaken ka. Dita den na, awan nagbasula.
dakat dita adayunay nagbaetan ta tsak mo no kasano ka no sumipnget balagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buyaem kad letrato ta adwa di mo kadila marikna tay di bara ayat kuken ka tapnon si katay di unay maila alaem sursurat ko tain ka agbasa ngemno di mapnek tarik na agdayal ka ta tumawag ka ururayet tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo pay am ngayet kas ko di I love you sikalat balag lagip ko Adaak ditoy adakat tita adayunay nagbaetan ta jak amo no kasano ka no sumipnget malagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buyaem kad letrato ta adwa di mo kadila marikna day di barat ayat kuken ka ururayet tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo pay am ngayet kas kuti I love you sikalat malaglagip ko ururayet tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo bay am ngayet kas kuti I love you sikalat malaglagip ko sikalat malaglagip ko I love you. Siput pinanawan na napukaw metten tuy ragsa puso tinasugat taawanen ni ayat nagpanagak adag sanggasa nagkarika idi kanyak asisyakla ti patpat kem ngim naglabas ti panawen baliw kametten ita saranay kuni sa naulpit kabya
nakaman kanya ngem awan maaramidak kastalaeng migasat liday ti inak naragpat. Naulpit ka biyak ko tinrarem mo daytoy puso linaksid naket awan mabalin ko. Ang ipturak no iso tiraksak mo daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubyak ko. Naulpit ka biyak ko tinrarem mo daytoy puso linaksid naket awan mabalin ko. Ang ipturak no iso tiraksak mo daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubyak ko. Naulpit ka biyak ko tinrarem mo daytoy puso linaksid naket awan mabalin ko. Ang ipturak no iso tiraksak mo daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubyak ko. Daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubyak ko. Lipatan kan ti kunak ngen saan Dana irwa makayat anay sangsangayan Ayat akin nalik kagumat Naipaay mo punua pagkaragsakan Uray awan ka, malaglagip ka Dagidila daw ang ina, makit kita Dagidin narway, nga inangota Tumrem lulwa, tunggal mapanudot ka Agnanayon nga ay ayaten ka Ipat pategken pudno adungdungwen ka Uray paino imadayo ka Pimanaw ka adi nagpakada Magudas man daytoy biyak ko Agmay-may sa katoy puso Uray awan ka, malaglagip ka Dagidila daw ang inak, makit kita Dagidin narway, nga inangauta Tumrem lulwa, tunggal mapanunod ka
pateken puno dungdungen ka uray paino imat tayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man daytoy biyak ko agmay-may sa katoy puso agnanayon nga ay-ayaten ka ipatpateken puno dungdungen ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man daytoy biyak ko agmay-may sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka ipatpateken puno dungdungen ka uray paino imatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man daytoy biyak ko agmay-may sa katoy puso magudas man daytoy biyak ko agmay-may sa katoy puso Oras na asyak ta'y umadayo Kitli-kitli ka ayat tabulod ko Rebeng na laeng nga inak biruken Kay mabukudak kanayak na ikedeng Nupay na saen ngem daytoy tirumbeng amok adakes inta aramiden jak maituret pay nga inak buyaen palagluana gapu kaniyak laen jak maitur no sa tila kamek to gapula kenayat binulod ko aklune nagpalinag ka narukom nagpaadipe di saan ko apupuko palubusan kan nga isutay sublianam puso kenrik nam isut adaan karbengan awan titengel ko anang
sa ngem daytoy tirumbeng amo adakes inta aramiden jak maituret pay nga inak wayaen panagluana gapu kaniyak laen jak maibdun no sa tila kamekto gapula kenayat abinulod ko at lune
di napalabas. Kaya't kung nasika ket malipata, nupay sika imo nang kaaya. Ken nakarigna iti kinagdamsa, nuamok na kuma o biyag ko. Sakbay ang nagdatong ka, tiyak kuma pinaalilaw. Balikas mo, paspasig nga upaw. Ket awan na tungpal kadagiti karikarim. Panawen, itanem kan ken lagi. Panaweneng sugat ket agluni. Awan paset mo, puso ken nakem. Baro nga ayat inakon sa pulen. Nukas bilang agsublikan to kaniya. Di kan awanen panagayat ko. Di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti napalabas. Nuamok la kuma o biyag ko. Sakbay ang nagdatong ka, tiyak kuma pinaalilaw. Balikas mo, paspasig nga upaw. Ket awan na tungpal kadagiti karikarim. Panawen, itanem kan ken lagi. Panaweneng sugat ket agluni. Awan paset mo, puso ken naem. Baro nga ayat inakon sa pulen. Nukas bilang agsublikan to kaniya. Di kan awanen panagayat ko. Di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti napalabas. Panawen, itanem kan ken lagi. Panaweneng sugat ket agluni. Awan paset mo, puso ken nakem. Baro nga ayat inakon sa pulen. Nukas bilang agsublikan to kaniya. Di kan awanen panagayat ko. Di kan kayat makita pa'y tasabidong kan iti napalabas. Panawen.
ayat napnuan samit an-anu sakti sakit rik nakaglat-ladingit na ilawlawan tuy pusok ta sikati pinili anya kadit nagbasula tapi nanawan na ubaw dagita karim kaniyak pinangnamnamanak aniyak kaditi aramidek gandat ko na si kantay lipatek adda kamit latta dito'y lagip kukit tagtagainip aniyak kaditi agdakin ka iti sa bali at tsak makita tasikalain nakarik na kiti napudlong nga ayan. Awan hinday di dati na barang nga ayan sa balikaitan ayat jak na mariknan itan nagbaliwen ti panuwen imbatinak nga agmay-may sa naawan nira paapta aniya kadit nagbasula pinanawan na ubaw dagita karim kaniya pinangnamnamanak aniya kaditi aramidek gandat ko na si kantay lipatek adda kamit latta dito'y lagip kentag tagainip aniya kaditi adda kenta iti sa bali adyak makita tasikalaing nakarik na kiti napudnong nga ayan. Anya kaditi aramidek gandat ko na si kantay lipatek adda kamit latta dito'y lagip kukit tagtagainip anya kaditi adda kenta iti sa bali adyak makita tasikalaing nakarik na kiti napudnong nga ayan. Napudnong nga ayan. Nagarikat a desisyonan nulipaten ka no saan kinaado ana armidam abasul jakon mabilang pusok inkaman sinaktan amok jaken ka nagkurang ngem apay inak binaybayan natured ka inak nagay ayaman manangalilaw ol
peklan na alam ti amin inakon tinalikodan manangalilaw ulbot ka na peklan awan kan inakon binaybayan. Ayan. Hello, Nicole Asis. Inaldaw-aldaw apuman panaw kadtoy balay pasaray parbangon kan sumangbay arikot ang agpatpat nagngagururay sano sumangpet kaagat babae kapay ay nagrigat din ti kasasaan nga maklunet no'y sugasa amok na bayag na kun nga'y suksuka alawen lakay di ka nagliba na umakan to'y dumadara na maalam pa'y ket dintyag pagaan mapaan kay chay King's Court tanan namin tani ayan idaton ko to'y puso magiken karanwa mapantay jay King's Court taag papastat ragsa riknam ken daytoy riknam isudat nagsaban hinggana kaano nga ta ama ilimeta ti kanayon apa nagsinarakta addan amak ko amangan no ata makakita ngem na lablabes miti iliw kugenta ay nagrigaten ti kasasaad takasken ka dan nasawa ngem jak meten mapawilan tuirik na ket idin ni manukutak asikaken siya te agsara amuklatan no anyat mapasama mapantay chay King's Court tanan namin tani aya idaton ko to'y puso bagiken karanwa mapantay chay King's Court taag papastat ragsa riknam ken daytoy riknam isudat nagsaban Ayan, para man kaday tayo ating request 7C. Ayan, para kada kayo amin na
sika mapanpanunot ko, manipod pa'y datat nagamam mo. Uray pa'y kasano pananiyaw awan ko, sikalat na matagpagainip ko. Nagrigaten ikasasaan, takasken ka adan asawam, ngemjak meten mapawilan duy na. Ngem idin imanungot na, asikaken siya kayak sara, amuglat no aniya mapasama. Mapanta sa bensin, tanan namin tani aya, hidatun ko dun puso, pagiging kararawan. Mapanta sa bensin, agpapasta't ragsa, riknam kentay dun rikna, ay samet luklukwen na. And on to Boss James, Marites Corpus, Balila. Hello, Ma'am Josie Hasido. Hingga kaanu nga ta ama ilimeta, di ka na yun nga panagselepeta. At kan amak ko amangan no ada makakita, tanalablabes meti iliw kuken ka. Nagrigaten di ka sasaan, nakasken ka adan asawam, gemgam meten mapawilan tuy kukwa. Ngemidinin manugot na, asikaken siya kayak sana, amuglat tanwarya mapasama. Mapanta sa bensin, tanan namin tani aya, hidatun ko dun puso, pagiging karawan. Mapanta sa bensin, agpapasta ragsa, riknam kentay dun rikna, isudan nagsama. Ate Gemma, mapanta sa bensin, tanaw namin tandi aya, hidatun ko dun puso, pagiging karawan. Mapantang sa bensin, taagpapasta't ragsa, riknam kentay dun rikna, isudat nagsama. Ayan, pasensya na po dahil yung boses ko ba't medyo mati. Nakalamlamin mo kami dahil yung kwarto ni Chukoy. Pero may malamlamin ako na agsipunak pa. Ayan. Damangaw
Awagyan ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit samiweng ni aya. May sa papel na sirayan na sibay mo. Ako na ay ayaten ka. Di may sa anang tedken ka, ket puso ngagrupag ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagid tapuson siya tiagrayo ken ka. Ngamin awan kapadpadang ngadat kaungga, awan makabulod ngadakat tuy puso. Sikalaeng biyag ko. Ngamin awan kapadpadang ngadat kaungga, awan makabulod ngadakat tuy puso. Sikalaeng biyag ko. May sa anang tedken ka, ket puso ngagrupag ken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagid tapuson siya tiagrayo ken ka. Ngaming awan kapadpadang ngadat kaungga, awan makabulod ngadakat tuy puso. Sikalaeng biyag ko. Ngaming awan kapadpadang ngadat kaungga, awan makabulod ngadakat tuy puso. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng biyag ko. Sikalaeng
di ka rin ken ka adikan tu pulos ikan sanaan lagdaan dignaen ta kaunggan unasem day tadwadwam tapno marik na ayat ko para ken ka ket bukbukudak awan ag tagikwa nudi sikalaeng biyag ko daytoy puso daytoy naken ko ikutan tungpal biyag ko kari ken ka adikan tu pulos ikan sanaan ledaan riknaen ta kaunggan unasen day tadwadwam tapno marik na ayat ko para ken ka ket bukbukudak awan ag tagikwa nudi sikalaeng biyag ko daytoy puso daytoy naken ko ikutan tungpal biyag ko awan at tagikwa nudi sikalaeng biyag ko daytoy puso daytoy naken ko ikutan tungpal biyag ko awan ag tagikwa nudi sikalaeng biyag ko daytoy puso daytoy naken ko ikutan tungpal biyag ko
kapaya agdumalaeng agsyuman ako nata di nang dumaartapan di puno nga ina. Bumangon na tibibigat, tama panakon agrubuan. Ni bakit nakaulda, di pa'y nakaimukmuka. Agmulagat tuy mata, taawan pa'y tipamiga. Madisinan to'y istoma, ngemrugi akon ti atalyasat. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayamo, iti agluto. Awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumang petak, sumanao. Siya bayen ti aglaba, agraman braken pantina. Agil iladlati amuna, numangan nakapigpigsa. Siya bayen ti aginaw, agsagad ti aglawlaw. Ngem anu sa tigasat ko, kadungdungwek ni bakit ko. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayamo, iti agluto. Awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumang petak, sumanao. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayamo, iti agluto. Awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumang petak, sumanao. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.